Central Lairam Longtlain, the Lairam Times Mininan Kot Kanin Tlaina, Thawngthanhnak Kulenga Sikpar Ni Thawngthanhnak kan nei lai cha a adi dong tiang rak ngai chau dingin kanin som na Thawngthanhnak tu mangven sung. Salai nai John Kim ni chin siam tlai kan long arwal chun teina kan hu ko lai tia chim. Is Lairama chin siam tlai ma lema karboi nak ruanga chin mi an thi ralan zam na I harnak phun kip an tor cha a chin ram adei kho na ding le alwat kho na dinga mun khat I chuan kan zuam kan ifun tom khwa chun kan itin mi teina kan hu ko lai chin mi na kan ra chat na khi ma lema kara lang ter ding asilowi kan ra chu ra sang hi an si tia chinlan chauza Defense Ministry in chim nak no ngai tu salai nai John Kim ni achim chin siam tai na ni hin ma lema karka boina ka umlo nak ding le inghal thiam lo na ka umlo nak ding hi kan izwam her I zum tlak mi si ding zong kan izwam her phone kan ni chinlan chauza chu chin siam tlai ma lema karboina kin ra sang dau hi be pi deu in kan izwam mi asi ra sang hi pe zul in kan dau ko lai chin ram lo nga silo in mundang zonga ra sang dau ding in timlom na kan ngai cho ma ko kan rak lak chiami munram kemvel te zong kan sunglo nak dinga ral kong he pe tlain timlom na kan ngai ko tia salai nai John Kim ni chun achim atu leo chu ra sang ni chinram an hum hak kho thana ding cha a kalai kang go kar le kalai taingeng kar a ral kap tha jang tam nga in ral ram asial cha a CNA le twal chung siam tlai phun ha telin chilen chau za ral kap chang chi phun ha ni an kham na I an ka chwa ma na leo asi kan pi pu chanin lai pe hi sun sak mi asi tia pu JB Van Hoi Deputy Chairman LADC ni achim Thawngthanhnak Kulenga Sikpar Ni nga a the Lairam Times Tutorial nakin Lairam Longtlai CYLA hola thawshol kau pe to asi hi pe thoklana bechim nak chan man asi khwalian I somi pu JB Van Hoi Deputy Chairman LADC ni chun kan pi pu na chan in lai pe hi sun sak mi asi te achim khwalian I somi pu JB Van Hoi Deputy Chairman Lai Autonomous District Council LADC ni chun the Lairam Times ni lai pe an to hi asung loi tak tak lai pe hi lai fa ni chun kan pi kan pu chanin an rak chun sak ngai ngai mi asi khwale khwa in si se khochung long si se khwalton nak zonga si se lai pe hi kan pi pu chanin war ngai mi asi kan ni lai fa hi kan ma le kan ma I choi san tim lo mi phundang mi zai ma choi san tim kan lo ngai ton lai fa hi kan pi kan pu chanin zang a choi mi kan si khoi ka kal nak zonga zang choi nak lai pe hi asi kan pi pu na kha akhwale khwa sia mo pumpak ai zum mi azom chok mi reng reng kha mai leya I hoi kom nak khwale khwa I kom na ki dot na ka an rak man ton mi asi te achim puti zakung MDC LADC ni kan sina ki kan kiri ni hin thokin te real cho in chan kan lak chun lai mi phun kan dir chwa ko lai te achim Thawngthanhnak Kulenga Sikpar Ni nga a the Lairam Times Tutorial nakin Lairam Longtlai CYLA hola thawshol kau pe to asi hi pe thoklana bechim nak chan man asi puti zakung MDC LADC ni lai mi phun hi kan ma du ruanga phun I dir kan silo boipani phun a an kan ser ram an kan pek te achim puti zakung MDC LADC ni chun kan ni lai mi phun hi mi zeida kan si ma sina kan hlor wedding lewa kan sinak ngalo mi phun kan si kaulo mo kan ma le kan ma kan I hlor I kan I choi san ve nak dinga a chol chang ve lo mi phun kan si kaurwa the Lairam Times ni lai mi phun adir chwa ve kho nak ding le kan si nak atlaw chang mi kha siam chan nak ding le kan chan chau ve nak nga fak pi in cha le ya si se media le in ma an lak kan mi phun hi tu kan dir mun kan sina kan zau te ka hin an ni hi la se lo zeida kan lo lai ti okin mi phun cha rian cha an chuan ase chulewa mi phun ase ve ko mi lai mi na ni upat nak bam chan an ho nak zonga kut abul mi si hi apoi tak tak lai mi phun kan ni hi mi ni zeitin da an kan mu ti hi
kan ruwa leng mang lawa chun nihin kan sining chun kan niam chin chin kan tlau chu ma ti hi fiang te in kan ngal o ka se chang Lairam pum huap long silo in International Mino na Youth Conference Thawngthnak leisari kan ngei khaliau chan kan man mi ni laifa na a hlei in mino sin a fak pi in riana chuan I kan I thang chu ma a thei par chuak ko lai ti in lai phun le lai mi cha arwa nak ngei mi ni khorwa asi kan inuam kan ilom mi phun si nak zonga fak pi in kan thang chau kan tlau chu ma cha a lam dik kan zu kho nak ding in kan ma le kan ma kan iser siam I ma kan laki chan kan lak a hauti hi lai phun ado tu na lung thina a nihin kan dir mun hi kan ma ni kan I mu thiam lowi mi ni chun an kan mu ko lai mi phun hi kan ma du ruanga phun I dir kan silo boi pa ni phuna an kan ser ram an kan pek nihin volation chho nak arang tuk chang lai mi na zong kan itel ve kau nihin a chan chho nak lei zonga pak pi in ram mi za pi ni kan mu ti chu kan thei mi asina in zai hida kan kalta ki nihin a zeida kan boy pi ding asi kan tia chun kan sina kan thlau chu ma mi kan mi phun sina kle kan ram dot na konga chan kan lak lo asia chun kan mai le chu apik ngai lai mi phun dang ni an kan ne so lai hi mi phun ase kau mi kan ngai chi ni a phan cha na lai chu atun lo na dinga chun kan mi phun sina ka dir na usi lo kan sina kan upat lo mi le zai kan rel lo mi na jong hi nihin ni a chun upat in sun sak thiam ve to na usi kan mi phun chan chho na ding le kan mi phun a zo mi dam dinga kan ma si nak te I kan kiri nihin thok in te real chwa in chan kan la ka chun lai mi phun hi kan dir chok chan ko lai ti ro na khi ka ngai lungdong lo in chan la na usi kan rok di chik chik lo dir chwa nak chana umri lai ti in kar hlang na usi te achim mi phun pi pa kan si kan inghal lo hi apoi ngai te Reverend Dr. Laong GCCFES ni achim Thawngthnak kulenga Sikpar Ni nga a the Lairam Times Torel nakin Lairam longtlai CY Laiholh thawshol kaw pai to asi hi pai to khlana bechim nak chan man asi I chan jar mang tu Reverend Dr. Laong GCCFES ni chun Longtlai district ka lai kum thar hi ne thum chung office kai loin holiday bak in man kho na ding ha beria na ka chim Reverend Dr. Laong GCCFES ni chun lai mi atam deuh hi khrifa kan si tika voitam pi kan chimleng mang kan thaileng mang mi chu kan lai nun phung hi khrifa phung he atlak lo phil ding si chang to ding si ti lo ti mi bia hol hi voitam pi kan thai ton chu asimo siloti hi ro a haw ngai te tia karwa nun phung hi pathian ni hi volei mi na kan tlaw nak nga lo le kan karlaka dot nak rem nak a kho nak nga ding cha a akan pek mi asitia Lutheran theology ni an ichon piak kan khrifa sina ka abe pi big mi chu zeida asitia chun zeithil pau kan to a hin pathian lian ngan nak le sunpar nak cha to a si se ti mi he pathian sina thacham nak he tri za nak he to kha abe pi big mi asi lai kum thar hi longtlaya voini kan rak to asina in longtlai kan unaw ni lai kum 30 mi hi an fiang lo lai kum 30 mi hi volei chung lai mi nak pau a sungloi tukin man mi asi lai mi ni kum thar kan nei mi hi pathian dot nak zai tukin da angan ti mi kan mu kho chin leng mang I wan thar tuk ok kan si mi phun pakhat kan si nak nun phung kan ngei kum thar kan ngei ti mi ni alang tar mi chu calendar kan ngei ti na ka si mi phun pi pa mi phun sang kan si mi da ko kan I theilo kan I ngal lo apoi ngai longtlai chu lai mi Lairam lai mi nan si cha a longtlai zonga hin volei chung lai mi mun kip ni tua mi lai kum thar hi tua kho izwam ve ulo volei chung lai mi vel te ni kan nun phung hun khat te in mi pau sina kan lang tar lai kan ma chiao zong lunglom te in kan mang khau lai LADC Roma nan ma te in nol nan ngei mia
lai kum thar hi betak te in nan vun man ve I nan chim ve I kan lai mi volei chung hun kip ni an man mi si ti mi kha India chawza a nan langtar kho asia chun maileya chun Longtlai district a lai kum thar hi ni thum chung office kai lo in holiday bak in nan man kho nak ding mi asi asung loiding mi asi ram khel kan pale jong ni nan thinlunga khan chhia pek ulo volei chung lai mi vel te ni man mi chu nan chawza jong ni a chaw hlan ko lai chawza chu khwa arat khau mi thil a thai mi an si mailei chan chun chawza sin tiang kan chimrel pek ulo lai kum thar hi office khar ni thum tiang nan man kho nak nga betak te in zom chiang na usi te achim Lairam chawza ni bual PNG a Intermediate District Council Court sub headquarters a on Thawngthannak kulenga Sikpar Ni ruka Lai Autonomous District Council Intermediate District Council Court bual PNG sub headquarters chu LADC Executive Member Po Silal Somzual Law and Judicial Department zau khen tu ni a on Po Silal Somzual ni chun ti chak tlang thluan bual PNG le akyang kap pang khwatiang Intermediate District Council Court bual PNG chu sulam ngai asilai sulam ngai ter man ngai ter sungloi ter a her palekhe a singte ding an si cha a chuan khatnak cha a her ngai lai te achim Posilal Somzual ni chun Governor Judicial Officer pahnih lak asian hi lunglom ok ngai ase LADC chu huam samin athang chu ama mithiam ngai hi ramlami phun hum hak na ka abepi ngai te achim chap Lai Autonomous District Council LADC ni hin court pathum ane District Council Court Intermediate District Council Court le Village Council Court na hi ansi Intermediate District Council Court hi thongni pasha khan nei ase tui Intermediate District Council Court bol PNG on tharmi a hin Judicial Officer cha a Pu John Londo chia ase Longtlai District lai mi ni sunloi ngai mi hlukla man ase chan lai Thawngthannak kulenga Sikpar Ni ruka Longtlai District lai mi ni sungloi ngai in an man mi lukla chu kum Thawngthannak kule ruka man chan ding in Organizing Committee na chu Executive Member Art and Culture Department chamber a Thawngthannak an nei hi Thawngthannak hi pusi rongura Executive Member Art and Culture Department ni ashwai I lukla Thawngthannak kule ruk chu lai fa mi punjia le nun phung sungloi lang ternak ni ding in khokhan chia le thilbe pi kong achim lukla Thawngthannak kule ruk hi mi zapi le sianghak chia cha I afoi jang nak nga Thawngthannak kulenga bantukin CYLA playground na to chance se tia ko khana si hi lukla hi ni asilai I Thawngthannak kule ruk no hong kule ruk le kule sari thima si hi chana hin mi phunjia mi phunlam le thildang dang na sungloi nga in man asilai Organizing Committee ni hi ni sungloya lotlin nak ding a ma an lak chu ma lai hi lukla Thawngthannak kule ruk chu lai fa na ipum khat nak le lai mi phun si ning choice na ka su lam ngein man asilai ro chan asi Longtlai ha kha than tlang ni Longtlai kho chunga lai cha hol be pit na kan tar Thawngthannak kulenga Sikpar Ni Saria East Lairam in Central Lairam khulpi Longtlai phan Longtlai ha kha than tlang fellowship ni Longtlai kho chung hun kwa le kholu lai mun pakhat a ti in mun sha lai cha antar Longtlai kho chung I lai cha tar kong hepe tlain chuan vongai tu pakhat ni chun Local Administrative Department Lai Autonomous District Council LADC a Longtlai kho chunga lai cha tar nak nol kan hal na I Local Administrative Department Lai Autonomous District Council LADC ni tarnak nol an kan pek bantukin lai cha hi kan tar kho nak asi te achim Longtlai District lai mi na ni lai fa ipum khatna kong an chim cheu bantukin le tlang tar zonga an man cheu bantukin kan ni ha kha than tlang mi zong ni ipum khatna dinga hol le cha I thei thiam piak hi abepi ngai mi a kan roa lai mi le lai fa kan si bantukin kan mi phun hol le cha hi kan thiami bepi a kan cha her ngai mi asi chun Longtlai kho chunga lai cha tar mi hi mu ding a lo cha a General meeting be cha na bantukin Lairam kholopi Longtlai a lai cha kan tar na khi asi te an chim chap
lai mi le lai mi kan si ban tukin kan ma le kan ma kan idot le kan ipet le nak achat I mur ka long silo in lungthin takin kan mi phun hol Laiholh hi kan thiama chun mai le ya chak le thlang le volei chung lai mi vial te ipet le nak acha chin ko lai Lairam kholopi long tlaya kan hol le kan cha chan choi Laiholh kholopi a kan ser siami lai ati mi vial te kan rian chiao asi te achim phone hi lai cha tarmi hi Bible chang pathum le hol le cha bi pit nak pasari ti in phun sha asi chu cha tarmi na chu pakhat nak pathian ni ashwai lo mi phun chu ning chang lo in khwa an sa phungthuk bia angan kol le kwa a me hlei riat pahni nak mi phun alian ngan ter tu chu din na ka si swal nak chu zai mi phun pau cha a ning za na ka si phungthuk bia angan hlei li a me som thum le pali pathum nak sian nak lungthin angai mi chu thwa achhuak lai zai cha te arol kha si fak mi ashom na phungthuk bia angan kol le ni a me pakwa palinak lai mi phun ni Laiholh in kan hol lowa kan mi phun hol hi mi zai mi phun ni da an hol hlei lai panganak lai fa na ni Laiholh thiam nak dinga in chung kharin Laiholh man a her paruk nak hol chu nun phung kengjang ru pi asi pasari nak Lairam le lai mi phundir kam nak cha a lam cha bik chu shing tu nu hol thiam hi asi pariat nak lai nu le lai pa kan ichit bat lowi mi phundang kan ichit bat na a chun kan te fa na chu phun tlaw anrun si te lai pakwanak lai mi phun kan si mel chun nak tat tak chu kan hol a asi pashanak lai mi phun thlu chu amu nak dinga kan lai mi phun hol in boipa kan thangchat a chu ruang mang chang ti na hi an si LADC team nak chu dipani thum a to asilai Thawngthanhnak kulenga Sikpar Ni Saria Lai Autonomous District Council General Election ding chu State Election Commission ni mai thla dipani thum a asilai te athan hlei a Model Code of Conduct zong mansol dingin athan phone General Election I lu ati mi na hi Sikpar hlei li tiang min pe kho asilai hi ni lila a hin min pe mi na chu zau fel an silai I izu phia adu mi na chu Sikpar hlei sari tiang chan on piak an silai LADC General Election hi Thawngthanhnak kulenga dipani thum a mizapi ni vote an pek lai hi vote thlak that a hau chun a thai jing dipani li vote thlak asilai hi vote thlak mi hi dipani kwa a rel asilai I dipal hlei ni a chun lim di dingin tim to asi tutan thong kan than mi chu khavial khana sari lai zo tu le ngai tu nan di lak chunga kanilom mai zara kan itong chan te na lai